Pretužno, danas je preminula Isidora Bjelica u 52. godini života, prenose mediji. Dugo se borila sa opakom bolešću, te je u jednom trenutku imala 77 metastaza u celom telu, a bolest se vraćala čak 4 puta. Na Instagramu se ljudi masovno opraštaju od poznate spisateljice, a objavljena je i slika pokojne misice Dijane Milojković, koja se takođe dugo borila sa rakom i nažalost izgubila bitku. Počivajte u miru sada, dva najlepša anđela su na istom mestu zajedno upisali u komentaru o fotografiji Isidore i Dijane u zajedničkoj borbi. Podsjetimo, bivša misica Dijana Milojković preminula je u 33. godini posle teške bolesti, a tokom svoje najteže bitke imale veliku podršku ljudi kojima se i ona trudila da pomogne svojim savjetima i motivacionim porukama.